in enako pač se tiče ta ljudi. Tudi papež se pogumno sreča tudi s krizo v družbi, ki jo danes močno zaznamuje sekularizem. Se pravi, človek se počuti ne samo brez prave orientacije, ampak včasih tudi temeljne vrednote postavlja vprašaj ali pa temeljnih norm ne spoštuje, zato je v nekem smislu položaj tako resen, tako dramatičen, da je postavljen pod vprašaj sploh obstoj na tem planetu. In papež se tega zaveda in v svojih odgovorih tudi zelo preko odgovorno in hkrati z zaupanjem kaže nove možnosti izhoda iz krize, bodisi v cerkvi, bodisi v človeški družbi. Gospod Zevald, preko vprašanj ste papeža dejansko soočil z vso grešnostjo članov katoliške cerkve in z vsemi problemi, pomembnejšimi problemi naše družbe. Unmittelbar konfrontiert mit unserer Sündhaftigkeit als Menschen, als Kirche, als Gesellschaft, also dass wir gebrechliche Wesen sind und sich ganz offen. Vendar pa iz knjige veje nek očitni optimizem. Aber trotzdem, obwohl diese Realität so dramatisch ist, weht ein bestimmter Optimismus, eine Hoffnung strahlt aus diesem Buch als eine helle Botschaft. Ki vidi v napakah in padcih priložnost očiščenja, globljega očiščenja. Kako gledate vi na to? Kakšno je končno sporočilo papeža in ali se strinjate s tem, da je knjiga v bistvu optimistična? Ja, also zunächst glaube ich, braucht es nicht meine Fragen, um den Papst zu konfrontieren mit der Wirklichkeit, wie sie ist. Prvič pravi, ne bi želel, da moje vprašanja, kar neposredno soočate s papeževimi odgovori. Hotel s tem povedati, vprašanja so eno, papeževo sporočilo so pa bistvo te knjige. Also Josef Ratzinger war schon immer ein ganz genauer Beobachter der gesellschaftlichen Entwicklung und seine Analysen haben sich, das kann man erst im Nachhinein sehen, haben sich immer als wahr und richtig herausgestellt. Also er ist jemand, der sehr genau beobachtet, der sehr genau wahrnimmt, was in dieser Welt passiert. Gospod Zevald ima 20-letno izkušnjo, ki jo potrjuje z naslednjim. Papež, oziroma kardinal Ratzinger, je zelo natančen in bistroviden opazovalec razmer. Vidi, kako se stvari odvijajo, jih pravilno oceni in do zdaj se je vedno izkazalo, da so bile njegove predvidevanja, njegove ocene pravilne. Do zdaj so se vedno izkazale, da je vnaprej predvidel in tudi izrekel, kako se bodo stvari razvijale in dejansko se je to zgodilo. Z drugo besedo, čeprav tega izraza ni uporabil, ima preroški dar in to je zelo pomembno in to on ceni pri tem človeku, da so njegove analize, njegove prognoze se izkazale za utemeljene in resnične, zanesljive. Dann dürfen wir nicht übersehen, dass dieser Mann über eine enorme Lebenserfahrung verfügt. Er ist einer der Letzten seiner Generation, er ist einer der Letzten, die auch persönlich ganz das Drama des 20. Jahrhunderts miterleben mussten. Er hat das furchtbare Hitler-Regime überlebt, seine Familie ist eine antinationalsozialistische, antifaschistische Familie und er hat natürlich auch nicht nur das Drama des Faschismus im Westen, sondern auch das Drama des Kommunismus im Osten
miterlebt, ein Jahrhundert, das ein amerikanischer Schriftsteller einmal als satanisches Requiem bezeichnet hat. Gospod pravi, da je papež kot človek gotovo zelo pristojen, da nekako ocenjuje znamenja časa, ker je kot človek res je človek velikih izkušenj. Celotno obdobje 20. stoletja je od blizu in na lastni koži doživljal najprej v Nemčiji nacionalsocializem, potem prav tako tudi fašizem, prav tako njegova družina je bila proti Hitlerju v tistem obdobju in prav tako je sodoživljal celotno dramo vzhodnih dežel, kjer je bil komunizem, tako da to res pozna, ne samo kot mislec in filozof, ampak je bil neposredno nekako, je občutil grozote in trpljenja, ki so ga ti sistemi povzročili. In vse to jasno potem gleda v luči Kristusovega oznanila in zato hoče svojo besedo biti vodnik človekov. Hat also schon einmal auch persönlich unmittelbar miterleben müssen, dass atheistische Systeme diese Kirche von der Welt ausradieren wollten. On je zelo močno in živo občutil, da so vsi navedeni ateistični, brezbožni sistemi hoteli dobesedno izkoreniniti in odstraniti vero in cerkev z tega sveta. Und hat als Bischof, als Hirte dieser Kirche natürlich auch den schwierigen Prozess innerhalb der Kirche begleitet, diese enormen Kraftproben zwischen den unterschiedlichen Richtungen, die diese Kirche immer wieder an einen Zerreißpunkt herangeführt haben. Wenn wir das Pontifikat von Johannes Paul II. Anschauen, dann war diese Zeit geprägt von den extremen Richtungskämpfen, von der Frage, wie wird diese Kirche der Zukunft eigentlich zu gestalten sein, was muss sie als Ballast abwerfen und was muss sie unbedingt als ihre Grundlage behalten. Kot pastir, kot škof, ne samo, da je bil že najmlajši teolog na koncilu, ampak potem jasno kot desna roka papeža Janeza Pavla II. Je od blizu videl in bil seznanjen z mnogimi tokovi, tudi znotraj cerkve, z velikimi napetostmi in tudi nasprotji, ki so se pojavljali v tem času. Vse to je doživljal, ni naštel vseh teh pojavov, ampak je videl, kako pravzaprav mora ta človek imeti velik pogum in velik pregled in pa pravega duha, da vse to prav ovrednoti in nekako s tem služi cerkvi. Spravi, občudovanje vredno je to, kako je v teh desetletjih kot škof dejansko tudi vse napetosti in tudi vse težave znotraj cerkve so doživljal in iskal rešitve. Zato je res pričevalec številka ena, res ima tudi osebno avtoriteto, ne samo službeno. Also diese Auseinandersetzungen bleiben der Kirche nicht erspart, sie sind vielfach auch notwendig, um diese Kirche lebendig zu halten. Sie ringt immer um den richtigen Kurs, sie ist eine Kirche in Bewegung und es bleibt ihr natürlich auch nicht erspart, mit den Feinden innerhalb der Kirche sich auseinanderzusetzen. Und diese Gegnerschaft ist ja manchmal sogar schwieriger als die Feinde, die von außen kommen. Različna soočenja, različne napetosti, medsebojne trenje in spopadi, ki jih je od blizu doživljal. To gotovo stane človeka veliko moči, ampak še nekaj drugega je doživljal, da največji, najbolj nevarni sovražniki niso od zunaj, ampak ponavadi so znotraj cerkve in to je pravzaprav zelo odgovorna in kočljiva zadeva. In tega se papež dobro zaveda in to je tudi reševal v preteklih desetletjih že.
Also all dieses kennt dieser Papst sehr gut und er weiß aber auch aus seiner persönlichen Erfahrung, er weiß aus seiner Nähe zu Christus, dass diese Kirche eben auch alle diese Herausforderungen und alle diese Kämpfe und alle diese Anfeindungen überstehen wird. Und das ist der Punkt, aus dem seine Hoffnung kommt, eine Hoffnung spricht, die in diesem Buch so wunderbar zum Tragen kommt. Glejte, bolj kot kdorkoli papež vidi, kako vsa ta različna ti pojavi negativni, včasih tudi povsem odločno odklanjanje Kristusa, ne Kristusu, tudi znotraj cerkve. In razne oblike bolj subtilnega, bolj vidnega sovraštva in sovražnosti do cerkve, zlasti do katoliške cerkve. Vse to vidite, pa ni ostalo pri njem samo pri opazovanju in pri nekakšnem občutju nemoči s pričo teh pojavov in dogodkov, ampak nasprotno. Prav spoznanje in ugotavljanje resničnega položaja ga vodi k temu, da potem nakazuje rešitve, izhode iz stisk in kriz. In v tem, v njegovi veri v Kristusa in v njegovi veri, da Bog vodi cerkev in človeštvo, izhajajo tudi njegovi optimistični odgovori polni upanja, ki kažejo v prihodnost. In s tem nekako je potrdno zastavljeno vprašanje. Se pravi, njegov optimizem ni nekaj lahkotnega, ampak izvira iz osebne vere, da Bog tudi sredi teh včasih človeško nerešljivih situacij odpira novo pot in daje rešitev. Also ich denke, niemand weiß besser als Papst Benedikt, dass die Antwort, die das Evangelium gibt und die Gegenwart Christi niemals versiegen wird. Er weiß dieses alles zum einen aus seiner großen Kraft als einer der bedeutendsten Gelehrten unserer Zeit und er weiß es aber noch mehr aus seinem Glauben heraus, aus seiner so tiefen Nähe, die sich aus diesem Glauben heraus zu dem Gott entwickelt hat, der für ihn keine abstrakte Größe ist, sondern der für ihn etwas ist, was vorhanden ist, mit dem man sprechen kann, der diese Welt ja auch nicht irgendwie außer Acht lässt, sondern der einwirkt auf diese Welt. Njegovo pozitivno sporočilo, ki ga moramo občudovati, ni zgolj izraz optimizma in poguma in zaupanja, ampak je nekako ima dva vira, iz katerih zajema. Prvič, prepričanje in gotovost, da Božje delo in cerkev tu ne bo propadla in da pač vse dobro ne bo kar poniknilo, ga ne bo zlo in hudo zadušilo. In do tega prepričanja, kot rečeno, je prišel kot velik učenjak, kot mož duha, ki je zelo razgledan, ki pozna pač te duhovne silnice, je eden najbolj učenih papežev, med razgledanih, to je eno, vendar ne zgolj učenost in intelektualna širina in podkovanost, morda še bolj njegova vera. On dejansko živi v osebnem prijateljskem stiku s Kristusom in kot takšen je njegov pričevalec, je zares sodelavec za resnico in v tem je pravzaprav njegova glavna odločilna vloga, da kot izobraženec, kot človek duha in razuma in z druge strani kot globok in ponižen vernik oznanja Kristusov evangelij, ki nikdar ne bo propadel. Und er sagt dann auch, Leute, ihr braucht keine Angst haben. Und er sagt, Leute, macht es nicht so kompliziert. Es genügt eigentlich, wenn die Christen etwas mehr von diesem Jesus Christus durchscheinen lassen, etwas mehr von dem Bild des Evangeliums durchscheinen lassen. Das genügt eigentlich völlig, um auch dann attraktiv zu sein und zu zeigen, ja, das ist ein Leben, das eine
eine Gestalt hat, die auch auf die Zukunft hin gültig wird. Und natürlich ist er von seinem christlichen Bewusstsein optimistisch, weil christliches Bewusstsein immer auf Jesus in der Zukunft ausgerichtet ist, ein Jesus, der eigentlich uns nicht aus der Vergangenheit begegnet, sondern der aus der Zukunft auf uns kommt. Und diese Zukunft ist ja nicht für Christen nicht etwas Beängstigendes, sondern etwas sehr Hoffnungsvolles. Prej opisano utemeljitev njegovega velikega zaupanja pravi, da papež izraža na zelo preprost in vsakemu človeku razumljiv način. Nekako v besedah: ne bojte se, ne zapletajte stvari, vse ni tako komplicirano. Bog ima zgodovino v rokah in to je temeljno sporočilo. In zdaj predlagal, da se obrnemo k vprašanjem občinstva. Čas teče in da imamo nevšečno vlogo. Prosim, gospa. Ranka je Velja, časopisa Dnevnik. Dve vprašanje imam. Eno čisto kratko. Ali je papež dobil vprašanja naprej, ali si jih je lahko povedal pred intervjujem? Trenutek, erste Frage. Hat der Papst Ihre Fragen Ihnen voraus schriftlich bekommen? Zweite. In drugo vprašanje. Novinarji smo vedno veseli, kadar intervjuvanec kaj novega pove. Zdaj, papež je taka oseba, da vse, kar pove, je takoj znano in odmeva v javnosti. Pa me zanima, po vaši presoji, katere so bile tiste stvari, ki so morda povsem nove bile za javnost? Se pravi, kaj je papež povedal povsem novega, kar prej ni bilo znano? Es ist immer spannend, wenn Papst etwas sagt. Und wir möchten wissen und erfahren, was Neues hat gesagt. Was ist neu an seiner jetzigen Botschaft? Also zum Ersten, ich habe bereits vor 5 Jahren zum allerersten Mal den Papst gebeten, dieses Buch mit mir zu machen. Und Sie sehen, man braucht da ein bisschen Geduld. Die Mühlen Roms, die malten oft sehr langsam. Aber dann kannte der Heilige Vater natürlich ein Konzept. Das ist ja klar. Wenn man so eine Geschichte macht, die es in dieser Form noch nie gegeben hat, dann geht man nicht ganz unvorbereitet in so eine Diskussion, sondern man bereitet sich vor. Also ich habe ein Konzept eingereicht, aber wie schon gesagt, mir wurde völlig freie Hand gelassen. Ich bekam in meinen Fragen, auf alle meine Fragen eine Antwort, und es gab umgekehrt aber auch nicht etwas, was also irgendwie der Papst selber nochmal hinzufügen wollte. Also diese ganze Geschichte ist also ohne jegliche Beeinflussung und Beeinträchtigung vonstatten gegangen. Torej, na prvo vprašanje. To knjigo je gospod imel v mislih že pred 5 leti, ko je Benedikt Ratzinger postal papež. Seveda nista mogla kar naslednji teden se že odpeljati in narediti intervjuja, tudi Rimski mlin in tako naprej. Jasno, papež ima pomembne stvari. Vendar ni pozabil na to njegovo prošnjo in čez 5 let je stvar dozorela. Medtem in se je tudi uresničila lani julija, kot veste, en teden, sta bila skupaj v Castel Gandolfo. Medtem je gospod Zevac lahko pripravil preko vprašanja, je imel svoj koncept, svojo zamisel, glavne skupine, glavna poglavja, vprašanj in jih je papežu pravočasno predložil. Nobenega vprašanja papež ni zavrnil in je bil pripravljen odgovarjati na vse zastavljena vprašanja. In tudi ni dodajal pa svojih novih. Je nekako spoštoval njegov predlog. Und zur zweiten Frage, was sagt der Papst Neues? Also hier könnte man zum einen sagen, er sagt nichts Neues. Na vaše vprašanje, kaj je v njegovem sporočilu novega? Kaj je povedal novega? Kot prvo bi lahko rekel, nič posebno novega, ampak
Und in der Tat sagt er nichts Neues, wenn es darum geht, das Evangelium zu verkünden, dann wiederholt er sich und er wird sich immer wiederholen, aber er wiederholt sich eigentlich in einer Art, die immer neue Facetten aufwirft. Also er ist ja ein sehr origineller Mensch, ein sehr origineller Denken, er verfügt über eine unglaubliche Kraft, die Dinge auseinanderzusetzen und immer wieder auch etwas Neues in ihm zu entdecken, auf einen Bereich anzusprechen, den man so noch nicht wahrgenommen hatte. Kljub temu osnovnemu spoznanju in ugotovitvi, da ni nič novega povedal, ker ga tudi ne more, ker oznanje evangelij, je pa treba reči, evangelij je pa vedno nov. In papež ima neverjetno sposobnost in zmožnost, da tudi te stvari vedno pove z novimi odtenki, z novimi utemeljitvami. Vedno nekako vključuje nove vidike in upošteva nove razmere. Tako da tudi pri oznanjevanju enega večnega evangelija je vedno svež in nov. Jasno kot mislec, ki je nekako ustvarjalen, je izredno tudi, se ne ponavlja, tako da bi v nekem smislu rekel, to pa že vemo, vedno se kaže, da razmišlja, vedno tudi ista vprašanja predstavlja v novih povezavah in v novih razmerah. Vedno aktualno in izviren mislec je. Ja, und der Papst sagt natürlich auch nichts Neues, wenn es um diese sogenannten Reformthemen geht. Da sind dann viele wieder enttäuscht, gerade auch in den Medien, und sagen, mein Gott, also er hat den Zölibat nicht abgeschafft, er hat die Frauenordination nicht eingeführt, er beharrt